Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuzitheni ezinto. Amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhondo. Nanamuhla ngihambi ngedwa. Ngihamba noMakhosi uMadida, mnewethu. Angikubingelele ngikwamukele kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV. Mina wethu njani kodwa ngilibingelele ku December njena. Siphinde ngibingelele nababukele ekhaya namhlanje phela ngoba ku16 nje usuku olubalekile kwaZulu. Usuku lempe yaseNcome. Lapho kuhambebene khona uBhomboshe, uBhomboshe omnyama, izinto emakhalakethe uvevane olumabala zebhado njengekuthinta lohaqabala. Vesi kunjalo dinganeke lo ke ngibabingelele bonke ke ababukeli kubalekile umlando sibuye siwazi phela ukuthi kanjani yazi ihla elikhulu njalo ngalendoda edingani kwathi amabhunu efikile esigodlweni sasemgungundlovu ezomfundisa ngoJesu bethi ezombhede bethi uyazi inkosi enkulu inkosi yamakhosi ahle kakhulu udinga nethi mina ke no dathi mina inkosi yamakhosi ebagcwalisela ukuthi inkosi enkulu yena emlandweni kunaka beloku abamfuna umbona udingana ya uyena wabajikela washaya uyena futhi wathi maybe wahluleka wathi uyazi ukuthi wabajikela kanjani wathi na wathi mazi yebo owathi umlando loyo umlando omuhle lo ngoba abelungu bazama ushaka wazi wabenzela idili yebo athi akuziwe kuzodliwa kujathulwa kuzodliwa mbukelo impunga yesintu kukhona indawo ke ngale kuthiwa kusophathe bazoyaza abaningi mebabizwa benzela idili kahle wathi abangena esibayeni kwadliwa kwakuhle kwathi esibayeni mebengena abangangeni indawo engcwele engangeni ibhamu kwazi wavuka isisho esithi sifihla induku yonqubeni ngoba umkhonto ayifihlwe kanje ifihlwe kanje uthe suka kwase kuthiwa bangene ngenduku uthi ababanja bathakathi kwase kuvela sona phela leso sisho nakhona ke umholelo phansi yebo uma umuntu ukuthi ngizokuthatha mhlawumbe ngusentweni engathi nomngozana uyabona bese kuthiwa umholela ophathi nakhona njalo abelunguze kuthiwa bathakathi ngosuku bebezohlala nengonyama bathumela umlungu ezobona umuzi ezobumuzi wesiuthumi kanjani wabanjwa kwase kuvunyelwana ukuthi umuntu oye emzini umuntu ebusukwini umthakathi lo uze ekhaya mina ngakuboni wena ufuna uzobona ekhaya umthakathi kwase dumpela ke igama ukuthi bangabathakathi ke ayisekho into engayikhuluma nawe wena ukwazi ukuze ekhaya ebusuku muhle lo mndana hayi muhle kakhulu kadingana hayi muhle ya muhle kakhulu hayi wabagqilaza yena hayi dinga wabagqilaza kanti omunye futhi unjinindi umnyama ingonyama ingalo ezimagwaya egogoba kayisa lungile ngoba sikho lapho hayi sikho lapho ake sibaphilisa abantu kunewethu eyifabephila impela yabona Madida ngifisa uzongilamulela la Madida ngizolokhuluma iqiniso nama ngikuthanda ukucaba uzoxaka umbukeli ukuthi wavula ukukhuluma ngokucaba manje impunga yesintu omunye mhlawumbe uyacaba nje manje inyanga yabona no uyabona Madida sonke Madida la emhlabeni bambala abantu abangenazi izitha bambala abantu ezingekho izinto ezithunyelwa kubona uyabona Madida kubalekile ukuthi uma umuntu ungabuka isimo somunye umuntu bese uthi ufuna ukuphila ngaso
lento kufana nasenkolweni uthola ukuthi umuntu uzobona lo wamndeni ungabugaya utshwala bese athi nakuba akasabugaya utshwala engazi imfihlo yakho nethini lapha kulo mndeni akukhona kimi uyabona mina Madida amakhehla kunezinto mina anginikeza zona mina ukuthi izona ezongivikela uyabona omunye umuntu ezingeke zize zimisebenzele ozodinga ukuthi aqiniswe ukuze aqine akwazi ukuthi avikeleke ethola izikhali uyabona lo athola izikhali aba uye empini izikhali zingekho kunjalo ngoba nami nganginazo nami izikhali ngangizithola ebantwini abathile phela mina Madida mina ngudle kakhulu ukuthi akufuna agcina ikhehla lakhe selumuthi lathi seli right ayilawuvala lathi hayi sengumuthi kafesa mina Madida ngiyona lenhlobo eyikholwa ethi ikhulumele kakhulu ukuthi ithandwa abantu hayi angiyona leyo nhlobo mina Madida into mina mangiyenza ngisuke ngiyenza uyabona uma futhi ngingayenza ngiyenza manje Madida kunomuntu la ofisa ukuqina nofisa ukulekeleleka ngokuthi aqine kodwa manje Madida ayakathanda ukucaba ngoba silapha nje amadlozi ethu nakhona asiphetha wafane yeah khona uthothi unenyanga ugedle unesangoma nomthandazo umuntu owephiwa bonke labantu bayafika kuwena uma umelaphi noma umsizo wabantu benza ukulethela indlela enye ukusiza abantu abahlukene ngoba ugot variety of customers ngoba yazi ukuthi ubuqinise nabefundisi yebo phela baqiniswa nabo abafundisi abafundisi into eyinkinga banamanga iningi labo bahamba ngobumnyama bayenyangeni bothola usizo babuye bame phambi kwabantu babadukise bathi bangayi bendorashezise ndorashidi lapha into engibulelwe yona kunentambo la ikhona lapha Makhosini ekhaya embulelwe yona lesalukwazi kodwa le ntambo iyasetshenzwa ngendlela esetshenzwa ngayo ithi ikhulekelwe ithandazelwe ngendlela efanele mase le ntambo ukhulume namnikazi wayo uthi ke fisa labo gogo bakho mebethatha le ntambo bazothi bazovikelela la nala kwenze ukuthi lo ntambo kukwena uthi uyifaka ukhalo noma uyifaka esikhwameni nayo sokhalweni akuhle uyintombi yakwena noma insizwa encanca ngivele intambo uyakwazi uyifaka kahle esikhwameni ke ukuthi njalo uhamba khona uzohamba endaweni engekho right wazi ukuthi uvikelekile inkinga Madida uma engeke ayifaka ukhalo into leyo kumvikela uzosikhohla isikhwama ngeke afane nami ukuthi lesama yikho ngisho ngithi kuyena umuntu uthi uma efuna umezazi ukuthi uyavese isikhwama kasiphathe awunje nami nje khonto yami lapha ayijabane nje manje sezosuka abantu besaba isikhwama sami nahleze ngiyiphathele nase isikhwama mina lesasami khona into yami lapha ekwathi ngiphathe engivikela umuntu yebo uyinte kanjalo ke lento iyakuvikela hayi ukuthi kunesilwana into nje ethandazeliwe ekhulunyiswe kahle yasisetshenziswa ngendlela yokuthi ikwazi ukuhambisana nomuntu ongacaba ngoba phela indlela oqinisa umuntu bayazi inyana zangoma yemcaba uyazi bengithi uzobuza Madida ukuthi yini le yami mina lapha ngifuna ukwazi into zabantu angifuna ukwazi into zabantu mina ilapha ingaka isikhwama sami ngathi sahlukana naso ngishathi ubuhleleni kumina ngafika ugcina usongikhulumisa uthi yazi mnewethu ngathela amakhehla ukuthi angiyithathe lento uyifake la ngiyazi ke sebezomnuka abaningi bathi unento yakhe ifoto linelanga nonyazi Ngisho yibona bathi bangahlukani cishe ngayisho kodwa abe ngasho ukuthi asipole phambi kwabantu ukuthi hayi kulungile Madida ngoba manje le ntambo Madida umuntu iziphi izinto ekwazi ukumvikela kuzona ngoba kunomuntu othunyelwa ngemimoya emibi mhlawumbe izilwane uyakinyeka ebusukumelele uyacindezeleka uphupha mhlawumbe edla yonke leyo nto Madida embi ethunyelwa kuyena omunye Madida kunabantu abamthumela ngezinto ezizomphazamisa empilweni kungabe mhlawumbe iyakwazi ukuthi uma esenayo imvikele kuyona yonke into embi noma mhlawumbe ikhethe izinto ezithile ivala yonke into embi mengithi into embi lezi zinto ade uyibale ekuthunywa zabantu uthunywe nani iyenziwa ngalendlela ukuthi ivale lezo zinto mase ukuthi ke kulabo abazaziyo nabo ukuthi yanti yonke into oyenzayo ama level awafani khona nalabanye abathi bona bayahujwa ngenhlamvu bahujwa abantu kanjalo ikhona yalokho ehlukile suyisefakwe iselelo zinga lekho kodwa nje wena wenzela ukuthakathi khona le ukuthakathi
be uyazi ukuthi wenza unenhlahla yahlezi eqondile phela manje yenza mikuvikela uyazi inhlahla yahlezi eqondile enxa ukuthi uthi yaganga lo ifike igaxela ungabi lula bathakathi ifike nje imbozi ukuthi yazi umunye umuntu uMadida masayichaza kanje uyayibuka le ntambo ukujula kwayo kanti uMadida umuntu oyisangoma mayibuka ukujula kwayo usefisa ukwazi ukuthi inahlobo luni lomuthi uyabona noma kuyintambo nje kuphela noma nakubungeke uze ubalule ungabi khona into ethile mhlambe eyomuthi la angithi lapha siwasigwema ukuthi umuntu imithi ingangeni kuyena kodwa manje angithi kufanele sigcinini sisebenzise izinto zokuthi zimvikele ngoba emthini asithi nje njengokuqina nje ukuthatha mhlawumbe kusetshenziswa amafutha ebhubesi nani manje kusesikhathi uzothi ufike idlozi lakho sunobulwane so yes manje ngithothela indlozi awafana amadlozi ethu kanti uma kuyintambo ayikho kuwena iseceleni kwakho ayisekho lento kuwena ayikho egazini abantu abafa khona abanye ithothi idlozi lakhona uzophupha ucabo ngoba liyayifuna lento laliyisebenzisa liphila so lento kanjalo so la lentambo yasetshenzwa ngendlela kodwa akukho mngozi ukuthi khona mhlawumbe inono usunayo awunanono awunani into ongayidle ngulube udla yonke into oba ngisho ukuthi into udla yonke into nje kodwa ingulube kayi ukotshi ke vele ngingulube phela saxabana nokho ayikho kahle ingulube mfowethu ayihlabulukile ingozi kakhulu ingulube abantu engathi bangayiyeka inkinga manje isuke ibizwe ngamagama amakhulu kuthiwa yini bacon bedide lokho bedide lokho yabona kanti manje ayihlambulukile ngempela ama ribs spare ribs bedideka abantu lapho kodwa nje ilona lonto kodwa lo ntambo ke iyasiza impela iyakwazi ukuvikela ikutshengise futhi mangabe isondeza idlozi enxa ukuthi ngesikhathi ugadlwa uzophupha nalo idlozi lakho likulwela ngoba lento ifihlana nedlozi ufanele ukuthi unike idlozi zakhe isikhala sokulwa hayi futhi ukuthi uzolokhu ukukhuluma nayo uphela usothwala usonento ekhuluma nayo awukhulumi nayo iyazi nje ukuthi ifake kuvikela into kanje into kodwa manje la eyenziwe ukuthi ikwazi ukuthi imvikele uyobona nomuntu mase ngimenzela ibone iyenziwa phambi kwakhe noma mhlawumbe ngafica isiphothi kodwa eminye imkhuba ke into phela noma yiphi yenziwa ayigcineni fa ibe nomkhuba yakho akunjalo ngithi fa uyigade imkhuba yenziwayo ukuthi inclean noma ingcolile kodwa noma yini shuba isangoma kumkhuba kunjalo umuthi wena uthwasile kodwa waziwenziwe umkhuba usosangoma uyifanela nombani inkinto ingumkhuba wakhona abangisho nomfundisi memukela umfundisi ngisho thina bezithunywa naMadida kunemkhuba yakhona kunezinto nathi sike sizenze yabona uhambe uye le entabeni ufike ukwenza ilada umkhuba lo wenze umshiso othile lapho ushisa izinkukhu lapho umkhuba yonke le ukuthi kuphela iyehluka ngokuthi ukomuphi umkhakha ngoba nami bakufika umuntu laMadida mhlambe ethi ufuna ikhandlela lokuphahla ngithatha amafutha la ngatshelwa kanjalo makhehle ashembe ngilikhathe ngamafutha senze umkhuba wakho yabona umkhuba lo ukuthi ngilikhathe ngamafutha bese ngiyathandaza umkhuba lo nami ke kunento efikile idlozi la ngitshengisa ukuthi intambo yenza kanje engekwazi uyidalula la bazokhanda ezinye inyanga nami la eceleni ngizokhanda ezinye inyanga engifundisa ukuthi asiyenze kanje hayi Madida mne wethu asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu ngenzeka na ukuthi kunezinto eziningi ezikuhluphayo ezimimoya engalungile uyathakathwa uyagadlwa ngoba vele siphila nje lemhlabeni ngabantu abaningi abamelele siphila ngazo izinto impumelelo yethu nangu Makhosi uMadida useshilo ukuthi unayo into yokuqinisa kodwa kungekona ukugcaba into ozokwazi ukuthi uyifake okhala futhi ngesikhathi iqinise isiza nasenhlahleni ngoba phela ngithi ngesikhathi uqinisekile inhlahla yakhe yaqhubeka ikusiza nje lapho nje iba isondele ivikela ithongo iyalibamba ithongo libe imbumbe lihlangane libe into eyodwa ngithi phela kanti yini insonto ithandwa kangaka emthandazini ngoba isuke ibambe yona le moya yakho idlozi ukuthi iqonde ithi ibe into eyodwa yikho nezangoma uyifica inenhlwathi nje inyoka siyazi zabambelele edlozini lapho iqonde lithule lithi asibonge ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umkhulu uMadida uyamdinga inombolo lezi lokuzibona zivele escreenini sakho ezakhe usiyokwazi ukuthi umthinte uma ukuthi ufuna usizo kulento bekade sikhuluma ngawo ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo umsubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga